شاندك جي پارلمانترین ولاتی دانمارک جبوی هایدار بون لراو شاروشاوای کردستان سردانا کانتونا جزیری کنو جالی برپرسین کانتونی و هاتنا پیشاز کنو حکم خلو هفسروکی جواتا بلند هي صدانان لکانتونا جزیری جوی سردانی به گرنگ تنرخینه. با armanca piştgiriya Rojavayê Kurdistanê şandek ji Perlemana Denîmarkê serdana navenda rêveberiya Kantona Cezîrê li bajarê Amûdê kir. Şanda goj Nikolaj Filson endamê Perlemana Denîmark û Sørs Karl endamê Perlemana Denîmark û Parlamenterê Yekîtiya Ewropayê berê û Alan Ehmed endamê Meclisa bajarê Kopenhagenê pêk dihat, li navenda rêveberiyê ji aliyê serokatiya her du encûmenê rêveberiyê ve hat pêşwazîkirin. Piştî civîna şandeyê li gel her du meclisan li ser navê şandeyê Sørs Karl û hevserokê encûmena zagonsaza rêveberiya Kantona Cezîrê Hekem Xelo kongrekî çapemeniyê li darxistin. Xelo da zanîn got ew serdana parlamenteran ji bo Kobanê pir bilind nerxînin û ew bihêvîne got ev serdan bixwe re encamên ji aliyê têkiliyan û hem jî ji aliyê pêşkêşkirina alîkariyên leşkerî û mirovahî bixwe re bîne. بناوی ریوبریا خسر کانتونا جزیره و بناوی مجلس قانونساز ام خیراتن آوان حواله دکن اگو هاتن میوان من عزیز و ام بهوین اف هاتن آوان انجام بده جبو گلک پرزگری که کانتون ما به هر سی خاصة ام دنرون کوبانی چوبر خدانه دکه هم جهلا تکیلیان علاقات و بین هم جهلا اعترافی هم جهلا آلیکاریان چکداری و آلیکاریان مروانتی جوان کانتونی مره. جالی خو و سورس کارل پارلمانتری دنیمارکی راگهاند گو آرمان جواج وی سردانه اوه گو او دخوازن آلیکار بن دراکرنا امبارگویش سر روجاوا او اوه جو حکومتا دنیمارکی دخوازا پیشکشکرنا چکی قرص بو یه پگی بکن هر وها برخودانا روجاوا به همو دنیای بدن ناس کرن. Og der er tre ting, som jeg vil tage med hjem til Danmark. سيشت گرنگا بو من که من ای بمو بو دانمارک لیرو. Blokaden af Rojava skal brydes. حصار لسر روجاوا ابي لابريت. Grænserne skal åbnes. حدود كان ابي بكرينو. Bør sende våben, tunge våben, ammunition og mad og medicin til jer. ابي دومشت اويا كابي دانمارك ولاتا غربي كان سلاحي قرص بنيرن بور روجاوا درمان بنيرن خواردن بنيرن. کارل هر وها کیف خوشیا خو بنمونه روجاوا راگهاند و تأکید کرگو او همو هول خو بکن جبو پاراستن و پشگیریا وین مونه. ریبر جزیری کینن عموده.